Federation of Khasi Jainti and Garo People, North Khasi Hills District, Apoka Jingalam Jong Samla Ricky Majao, General Secretary, Samla Ban Roy Walang, Assistant Information Secretary, Usamla Lambha Kurpa, President Umyam Circle, Lambat Kidokhat Mentagasi, Gila led Ban Khynra, Gikot Kisla, Jongi Nongtrei Parjala, Gibetre LPG Bottling Plants, Jonka Indian Oil Corporation Limited, Hakashnong Pulun, Hariboy District Hadin, Bakum Kaseng Klalab Badoi, Yaka Jingjile Jongi Nongtrei, Bella, Hakateka Plan. Haka Jingle Jonka Seng, Banwad Panya, Laki take Barjala, Batrebala, Haka take a Karkhana, he don't am Yaki got Kislana do Kileba license, but Kiweki way, Kila let Bankundu, Yaki manage, Ban Phet, Yaka take a Jakatre, but Kila Kular, Ban say Yaki got Kisla, Jongi Nongtrei Henry, Kabasngolingo, Baki Clem one me shoe, what Hadin, Bon Kanta, Bala up, Daki the court Kaseng, but what Kinongtrei. Kibatang tray, Hakateka Jaka, Kishuja Kalam, but Pedri Yelade. Kinong Yalam Kaseng Hadian Bonganta Balaam, Kila let Shaw Pestrekam, Jonka IOCL, Banyakandu, Yaki Bor, Bade Pet Henry, Kimla, and Penshisha, Yaki Kot Kisla, but what Kabor Shnong, Jonka Shnong Pulun, Kila Pen Pau, Ka IOCL, Kam Shimla Pentama Shu, what Yaka NOC, Bala I, Dakador Bar Shnong. Habakran Shila Patai Bor, Nakalyang Samna Ricky Majao, Lapan Pau, Bakum Kaseng, Kadap Daka Jing Sokya, Kabajur, Halor Katake a Jing Bampatiao, Jonka IOCL, Ban Penbyang Yaki Kot Kisla, Badan Kam Tam Gileba License, Jonki Nongtrei Namarka Jingjale, Jonki Barjala, Gibatut, Shaka Nega Jala, Tam Ka Jinganra Mender, Jonka Jala Assam, Kabala Penlong Yaki Rukot, Kaseng Ban Petngor. Kum Kaseng Kai Por Shitayo, Yaki Bor, Badai Pet, Yaka ICOL, Ban Penbyang, Yaki Kot Kisla, Bat Ru, Baki Day, Ban Pensange Shwa, Yaka Kam, Kat Ba Kim Patla, Ban Penbyang Yaki Kot Kisla, Badan Kam Tam Ki Labor License, Jonki Nongtrei. Nakalyang Uba Anthony Pasa, Rangba Shnong, Kashnong Pulun, Ulong, Bakum Kashnong, Kai Kajinkashani Kaseng, FKJGP, Kabala Shimya Kateka Sinjam, Hadin, Bakum Kaseng, Kalalap, Baki Taki Nongtrei, Kimla, and Penshisha Yaki Kot Kisla. Right? The trade license ru gon ki contractor ki badan hone atum ka jing pet ka jing mi jong ki la ba ki try ki trade license jong ki like expired no de hakani ka sngi na kaliang ka seng la kan tu ki ba ki de ban renew no kanang ba ka kam ka jam kan ya be chakmat de na kaliang jong ki snang ru ni kubori kata na mar ba ni la la be kmala jong ba ki kot sla bon ki la pilot ba ki ni ki nong trai ru ki labor license bat ki kot kisla ki ba ki dei ban le kat kum ka rule mo jong ka sit ka jala jongi bun na ki klam don te na kada daw na kaliang jong ka snong ru mila don bentalang ni sngi bani pe lang nam ta ka bha ka miat ka jing song sok song sngan yo ka snong ka thau mala bun ba ki jingja ki kes ba pher te kum tangi na kaliang ka jong ka snong ru ngi ai ka jing kasan mo yak ni ka kam ha be dep ka ni tangat pai ku sibu mutang sngi ni na kaliang ka FKJP not kasel harangkat bat ka Umyam Circle nilai wan ban khynra ya kitering license habai dei hangni hapo IOC de hakajing wan jungi iwan kan ti ku jajai heusi ngilap ba Nongtrei Nong belasi gibadan hangni kajing pen ilpa ka jongki kadi kajing bombyang jongki yagi kot kisla de ba kila phet jindat na ka zakatrekam mas ni kila Phet jendat nilai ba nilai yok banyak keren bat ki kontraktor ki bagi manager hang ki ong ba ki man submit ya ke kot jungki nilai hadien ba ngila up da ki kenta ni kemlap te nakaliang ki bor bali pet jung IOC nilai yok keren bat ki nilai yok ban pet kita ikut islan nilai ki kot isla kilong ki bambiang ki ba kamong valid su ga license ga jungki ka license ga jungki ka ayam Dabang ila i-check kot islang ila i-pet nilai ba pusing ya tungku penban ya kibreu jong ka IOC kiba one long stay aya kini ki nongbla kiba don hakani ka jaka
kani ka pausai ba kimdon ki kot slai biang ni na kaliang kaseng ni la pensange ya ka jing terekam ju ki support kat ba kim patla ban penbiang ikot isla ki babiang adok sedong nyimpat numsa nginumsa hiru ba Nongtrei namar ba mata kum ni ya kani ka influx issue ka ba nakapor sa kapor ni jule ni ju khynra ki training license ni ju khynra ki work permit jong ki ni kenturu ya ka bor beripet jong city council ba kale lor kani namar ba makahi kadai kata kanong kenti ka badai banpet ya kendo ka siap ya ka beri unutrap ban penbiang kita ikut isla jong kita migrants labor ki buan na kiwe ki jylla kumba mentangin kumban supun kenmau kumba jiha asam kadon ketuk eviction drive jong ka sarkar asam ka ba la belut baro ya kita ki migrants ki bamdai kinong soksong jong ki bamla ban sisa bagi dei kinong soksong jong ka India te kajing sir namar ba kami gelya kay senda baka asam ngimtip yol ese kinarung kertap sakali ke jylla be jongi te nginum ailat hiru ikata nilai sedang so ini ijing sedang ibarat hapo ka distrik jongi nang ni sakmat ngidang penkhan ban check ya ki labor license ki trading license jong ki bar jylla ki bamdei behok ban yo tingi kenturu ya ki bar beripit jong ki snong bakin long adkar habide baka jingrum jimi jong ki bender te nina kaliang keseng ibu kajing turu ya kini ki kontraktor ba kini ban penbiang mardor ikut isla jong ki lem kumta kinumla ban sedang ya kini kam bakin Nongtrei biang